mabwira yuko umwanzuro wafatiwe Gasogi United nk'ubuyobozi bwa Gasogi wishimiye ariko hari amakuru avuga yuko ngo bongeye barabasubiza. Ese mubandikira mwababwiye iki babasubiza babasubije iki? Ndashaka kugira ngo abantu babyumve neza. Icyo twakoze ni ikigenwa n'itegeko. Kandi ngira ngo iyo wandikiye itegeko rivuga yuko ubanza ukandikira Rwanda Premier League usaba gutambamira icyemezo yafashe. Nubwo twebwe twabonaga yuko igisubizo bashunje ariko kigomba kugenda, kuko mbere ndashaka abantu bumve neza banabisobanukirwe yuko mbere yuko niyo match iba twarandikira Rwanda Premier League turi umwanzuro yuko tutazakina kubera ibyo bakoze bitemewe n'amategeko. Ndashaka abantu bataza no kwibesha, iyi ntabwo ari kesiyo ubwayo ireba gusa ibyabereye mu kibuga nko kuburana resultat z'umukino, kuko twari twanayanditse tunesha ko umukino tutazawukina biturutse mu gukontesta procedure y'amategeko. Hano rero Rwanda Premier League twabimenyesheje, twayandikiye tubimenyesha ibyo tutishimiye nk'uko tubisabwa na procedure, ndetse tunashyiramo n'ingingo tubona yuko twebwe twagendeyeho twandika, cyane cyane mu ngingo ya 5.5, sibyo? Bivuga yuko ikipe igomba kuba ishaka guhindura umukino ibimenyesha Rwanda Premier League iminsi 5 mbere. Muri iki gika ni naho havugamo iby'amasaha ya Rwanda Premier League imenyesha abafatanyabikorwa. Rero mu buryo twasubijwe Rwanda Premier League yo ivuga yuko Rayon Sport ibyo yakoze byubahirije amategeko, kuko muri ino ngingo ngo Rayon Sport yabanje ngo kubahamagara kuri telefone. Ntekereza yuko ko sinzi niba aka kantu nagasoma gasome nta kibazo. Aho niho rero ndi buze nanone kubereka izindi ngingo nanone turi bwifashishe kugira ngo ikirego cyacu kibe icyo kwinterpreta amategeko no kubahirizwa nk'uko twanabimenyeshe mbere y'umukino. Ibyo ndashaka abantu babimenye, hatagira n'umuntu uzizitiranya, kuko ababikoze batekereza yuko twajya kujurira Rwanda Premier League tukajya muri komisiyo ya competition nayo ubwayo tubona ari ifite uruhare muri ibi ngo kugira ngo bafate umwanzuro uzizitiranya. No, hano tuzabyesikaretinga ku rundi rwego iki cyo bashakaga. Rwanda Premier League yanditse ivuga, muranyihanganira, yagiye tugendeye kuba ingingo ya 5.5 mushingiraho igije gutuma ubusabe bukorwa kare kugira ngo ibisabwa ku mpande zose kugira ngo umukino wimwe bikorwe kandi abafatanyabikorwa babimenyeshwe. Ibi bikaba biri mu bushishozi bwa Rwanda Premier League, sibyo? Ariko hano tubasobanure yuko ubushishozi ntabwo busobanura ntabwo buvanaho igiko. Rwanda Premier League kubera kubireba n'ikipe isaba yabikoze kare kandi impamvu itanga yumvikana, hasuzumwa ibyo byombi kandi itegeko rikaba ritarashyizeho uburyo ubwo busabe butangwamo n'igihe cy'iminsi 5 ivuga. Hano bakavuga yuko tugendeye kuba ubwo busabe kwiga umukino twabumenyeshejwe n'ikipe zombi. Hano naho turi nibaza ariko yakinaga muri irushanwa rya Afurika, Rwanda Premier League ikaba atariyo itegura amarushanwa ya Afurika. Ubusabe bwa Rayon Sport na Al Hilal mu kwimura umukino wa Rayon Sport na Gasogi bwo buza gute? Gerageza n'ibintu byo gucarenginga bibaye ngombwa zombi bireba Rayon Sport na Al Hilal. Ko ntabwo Rayon Sport yagomba gukina na Al Hilal, yagombaga gukina na Gasogi. Yego. Ati kuwa mbere tariki 16 ndashaka kubyumve neza zo kuwa 3 2026 ku murongo wa telefone mubyumve neza. Ku murongo wa telefone ariko bakaba bari babwiye ku murongo wa telefone bakaba bari batarumvikana n'ikipe ya Al Hilal.
ibi ubwabyo kuvuga ngo bagabwiye ngo tariki 16 ku murongo wa telefone tugiye hano mu mabwiriza agenga Rwanda Premier League sibyo ndebere muze kundebera ngira ngo mundebere ingingo ya 3 sibyo muyirebe icyo turimo hano ni amategeko murebe ingingo ya 3 igira iti uburyo bwo guhererekanya ubutumwa bwemewe means of communication mwabusomera munyereke niba ushobora guhamagara umuntu bugafatwa nk'uburyo bwemewe oya twese ibi bintu byose urabona yuko twari twiteze yuko uburyo bwemewe ni inyandiko nyine uretse ikurikiyeho ibi byose n'ibyo bashuruje ngo Rayon Sport abikoze ku gihe ngo yabahamagaye kuri telefone kandi uburyo bwa telefone hano batubwira yuko uburyo bwemewe ari email sibyo cyangwa uciye muri Ferwafa Connect cyangwa TMS ariko ibyitwa telefone si uburyo bwemewe n'amategeko rero urebye ibi ngibi bigaragaza ko bitemewe n'amategeko kuko email tubona Rayon Sport yabandikiye nabo barabyemera ko bayanditse habura iminsi 3. hanyuma se perezida njye ntabwo nabashije kubona ibaruwa Rwanda Premier League yagusubije cyangwa email bakubwiye ngo iki kuko iyi baruwa nta nubwo ari y'abanyamakuru ni y'agasogi wenda ndavuga bagusubije bakubwira ngo iki n'undi ko ari wabandikiye kandi muri gusobanuriye nibyo ngibyo bisobanuye icyo twanditse twavuze ko ibyakozwe kureba niba icyemezo cyabo cyubahirije amategeko kuko ibi ni uko erega nta kibazo Gasogi gifitanye na Rwanda Premier League cyangwa Kakoza na Rwanda Premier League nta kibazo mfitanye na Jire nta kibazo mfitanye na Haji nta n'icyo mfitanye n'undi wari we wese ikibazo kirimo hano ni amategeko twese atuyobora tugomba kubahiriza so bahuye ko icyemezo ntabwo gihinduka kiragumaho icyo bipronosagaho ni cyo kuvuga ngo icyo bafashe ingingo ya 5 akadomo 5 ko yubahirijwe biyemerera yuko bo ikibura iminsi 3 bo biyemerera yuko Rayon Sport mu kubandikira mu buryo officiel bwemewe bandike mu minsi 3 ari 5 ariko ngo bakavuga yuko tariki 16 ngo Rayon Sport bahamagaye kuri telefone telefone ni mu ngingo ya 3 si uburyo bwemwe bwo gukomunika gusa dukora iki nanjye nicyo nahakubajije none ubwo harakurikiza procedure uremera gutsindwa cyangwa uremera oya rwose erega twebwe intsinzi yacu ni iyi intsinzi yacu nuko amategeko yubahirizwa sibyo reka ngo sijya numva abanyamakuru mukunda kuvuga ijambo jurisprudence reka dukore jurisprudence noneho APR yumvikana na polisi muri bukeyo sida bavuga yuko abakinnyi bashobora kuba mu minsi mikuru basaba bumvikanye ko umukino wimurwa bitandukanye n'ibihuye Rwanda Premier League yandika ivuga ko Rayon Sport bumvikanye na Al-Hilal icyo genda byibuka yorete nanjye wayisi ivuga yuko bitubahirije amategeko kandi koko bandikira federation nta cyahindutse uyu munsi birahindutse oya ariko president niba ari jurisprudence nanjye nakwibaza ukina na Kiyovu Sport byagenze gute ubundi wowe dukina na Rayon na Kiyovu Sport wigeze ubona Kiyovu Sport yandika imenyesha Rwanda Premier League yuko bitemewe n'amategeko urabizana gute ndifuza nyine kumenya uko byagenze kuko nabyo n'ubundi byari ukwimura umukino byagenze ntaho bihuriye n'ibyabaye kuko twebwe twanditse mbere na mbere ni na circumstances zitandukanye ya mbere uyu ni umukino wagombaga gufata iminsi 2 22 byinjira mu ijoro 23 ibi bintu twabyanditse mbere tubimenyesha Rwanda Premier League sibyo ko ibikozwe bitemewe n'amategeko ushobora kunyereka company ya Kiyovu yanditse oya ntayo nabonye Rwanda Premier League yaranadusubije kuri byo twayandikiye ndashaka ko abantu banabyumva ubu ngubu ni aspect y'icyemezo cyabaye mbere y'uko umukino uba cyo kutubariza amategeko bituma Gasogi dakina ubu nicyo tugiye gushyira muri komisiyo y'amategeko n'ubutegetsi ya federation nk'urwego rwigenga ikindi president ngiye hari ibintu numvise gutyo nyine mu bantu no mu basportif bavuga ko mu bantu ntubimbaze ko abantu bavuga byinshi oya ariko nta makuru abavugwa kandi please ntago naje hano muri ntago ndi muri conspiracy yego turavuga fact kuko ndi umuyobozi wa Gasogi yego
byaba biteye isoni igiye kuvuga mu bintu bivugirwa ahantu bidahuriye n'ibyo mpagarariye. Bo Perezida, reka mbabaze wenda ibibazo bibiri tunagana ku musozo. Ikibazo cya mbere ni ikibazo ngo nk'agi icyifuzo ni iki? Ni uko umukino uhindurirwa amatariki mbese bakawugarura mukazakina? Icyifuzo n'ubundi nta n'ikindi kera kirabura. Icyifuzo cyacu ni uko umukino ukinwa usubirwamo. Yego. Sibyo? Yego. Nta n'ikindi. Ni icyemezo cyafashwe na Rwanda Premier League kitemewe n'amategeko. Kigakurwaho. Yego. Mbo Perezida, mu gihe abo muhanganye n'ubwo bo ntibibareba cyane Rayon Sport, ariko ntabwo Rayon Sport ndi bishyire muri kibazo niri concerne, ariko ndubaka ikibazo cyane muri ubu buryo nicyo tutemera hano. Uranyihangana sinze kuzana ibintu bya Rayon Sport. Okay, reka nyewe nashakaga nacyo nashaka kugera ahantu havuga ngo mu gihe byagaragara yuko uwo mwanzuro utahinduka, nenge kuvuga ni wenda Rwanda Premier League yemeye no kubihindura Rayon Sport ikabyanga, bikaba ngombwa ko nayo nyine igira gutambamira icyo cyemezo bigakomeza nyine wenda navuga ngo bikagera kure. Mwe mwiteguye kurenga urwego rusanzwe nyine rwa governing body mupira mu Rwanda mukamwana rega ku zindi nzego zisumbuye, nko muri twaze tuvuga ko mufite n'uburenganzira bwo kurega muri tasi, tunagaruka no kubajije b'abayahudi bariyo bashaka kurenganura abantu bazarenganura Senegal. Ni ikibona mwa escalating akijyana hejuru? Sintekereza ko byagera aho ngaho kuko hari iyi nafite Rwanda Premier League ubwayo urimo uragaragaza amategeko nkana, kuko niba ukora ikitemewe n'amategeko, sibyo? Provision ya communication yemewe irahari. Yego. Uvuga uti kandi communication yabaye kuri telefoni kandi telefoni itemewe mo hano. Uretse ubwabyo ntekereza ko hari inzego zigenga muri federasiyo, sibyo? Yego. Ntekereza ko zifite ubushobozi bwo kwinterpreta amategeko n'icyo amategeko agomba gukora. Okay. Iyi ni case yoroshye cyane. Yego. Yego. Ni na case ya law ya procedure nuko amategeko yubahirizwa. Nta kindi kera kirabura. Okay. Sintekereza ko iyi ngingo ari ingingo yavuga ngo tugiye kujya ibyo pasiya koko ubu komisiyo y'amategeko n'ubutegetsi, sibyo? Cyangwa n'imiyoborere ngirabo, sibyo? Turumvikana? Yego, turakumva cyane Perezida. Ugashyiramo komisiyo yindi y'ubujurire wenda igihe icyemezo cyaba kitanyuzwe na Rwanda Premier League wenda cyangwa se na Gasogi. Ntekereza ko ibintu bigeze aho ngaho, ntekereza ko abantu bashobora kunanirwa kwinterpreta iyi ngingo. Yego. Reka tugirire icyizere inzego zacu, ni nabwo cyonyine gishobora kugaragaza umupira y'uko